n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugiye guhuriramo noneho ibihugu bigera kuri 13 byose, aho rero n'u Rwanda nk'uko amakuru akomeje kutegeraho abigaragaza narwo rushobora kuba rugiye kohereza ingabo noneho mu buryo bweruye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni liste ndende igaragaza ibihugu bigiye kohereza ingabo kujya mu bice M23 yamaze kwigarura, bivuze ko M23 igomba kurekura ibice byose yafashe bikajya mu maboko y'ibi bihugu bigiye koherezwa n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ku bufatanye na EAC ndetse na SADC. Na makuru y'igitangazamakuru Reuters kivuga ko cyabonye mu mpapuro zigaragaza rero icyo abakuru b'ingabo baherutse kuganira. Ni amakuru atarajya hanze ariko nanone ngazafatwaho umwanzuro n'inama izahuriza hamwe abaminisitiri bagize EAC ndetse na SADC. Bivuze ko rero ejo bundi rwose ubwo bazabahura mu mpera z'iki cyumweru dushobora kuzabona iyi myanzuro y'uko u Rwanda narwo rugiye kohereza ingabo mu buryo budasubirwaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ingabo cyangwa se ni ihuriro ry'ingabo rizaba rigiye kwambura M23 ibice byose yigaruriye, cyangwa se ngo kujya muri ibyo bice M23 yamaze gufata mu rwego rwo kugira ngo hashyirwe imbere inzira z'ibiganiro aho kuba gukomeza intambara. Reba hasi ndetse subscribe, na amakuru atandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Ayo rero yose uzajya uwa mbere mu kuyabonera ku gihe. Twihuse tudatinze turabanza duterera amaso mu gitangazamakuru Reuters cyagize kiti umugambi ushobora kuba vuba cyane w'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika ndetse n'umuryango wa Afurika ibihugu by'ubukungu by'amajyepfo, aho rero bashaka kuba bagiye guhuriza hamwe ingabo ku bufatanye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya gufata ibice abarwanyi ba M23 bigaruriye. Kwa 25 Gashyantare 2025 nibwo Reuters yanditse iyi nkuru igira iti ibihugu byo mu burasirazuba ndetse n'amajyepfo ya Afurika biri kwiga ku cyifuzo cyo kohereza ingabo mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibice biri mu maboko y'umutwe wa M23 nk'uko byatangajwe n'impapuro Reuters yabonye kuri uyu wa kabiri. Bakomeje bagira bati imiryango y'akarere ka EAC na SADC isanzwe yarasabye agahenge muri iyi ntambara iri mu karere gakungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, aho Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko kuva muri Mutarama uyu mwaka hamaze gupfa abantu bagera ku bihumbi 7. Impapuro Reuters yabonye zirasobanura ibyemezo byafashwe n'abakuru b'ingabo ni nyuma y'inama y'impuguke z'abashinzwe ubutwererane bwa gisirikare yabereye muri Tanzania kwa 23 Gashyantare. Bikavuga ko abo bakuru b'ingabo bazategura raporo izaganirwaho mu mpera z'iki cyumweru. Hanyuma rero Reuters yakomeje igaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngiteka ryose ishinja u Rwanda kwifatanya n'umutwe witwaje intwaro wa M23, ibyo u Rwanda ruhakana inshuro zose, rukagaragaza ko ahubwo ruhangayikishijwe cyane na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite umugambi mubisha wo kwifatanya n'abajenosideri bo muri FDLR mu kuza gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda no kuruhungabanyiriza umutekano. Icyakora cyo rero ni ibihugu bitandukanye bikomeje kugenda bifatira igihugu cy'u Rwanda ibihano. Ni ibihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza bwafatiye u Rwanda ibihano, ndetse rero n'Ububiligi bwateguje gufata ibihano bikarishye. Ariko kandi inama y'abaminisitiri y'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yanzuye ko u Rwanda rutahita rufatirwa ibihano ngo kubera ibirego rushinjwa mu ntambara zimaze imyaka n'imyaniko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ngo ibyemezo bya politiki bizafatwa nyuma y'ibiganiro ngo nibyo bizatanga igisubizo kiboneye. Iyi nama yo yateranye kwa 24 Gashyantare 2025. Ni ibibazo by'ingenzi byari mu murongo w'ibyigwa, harimo rero n'ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ibihugu bimwe by'Iburayi nk'Ububiligi byari bimaze iminsi mu icengezamatwara rigamije gusabira u Rwanda gufatirwa ibihano. Hashobora kurebwa rero icyakorwa ngo u Rwanda ruhite ruhagarika inkunga yose cyangwa se ubufasha ubwo aribwo bwose ruha abarwanyi ba M23. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame we ngaherutse kubwira Jeune Afrique ko aho kugira ngo igihugu cye kibura umutekano
ko yakemera rero agahanwa cyangwa se ibyo bihano bigafatwa, ariko kandi umutekano w'abanyarwanda n'u Rwanda wo ukabungabungwa. Ni nyakubahwa Perezida Paul Kagame wagize ati ibihugu bimwe na bimwe bifite uruhare rukomeye cyane muri iki kibazo nk'Ababiligi, Abadage, abo bahoze ari abakoloni baradutera ubwoba bitwaje ibihano, kuko rero ndi guharanira uburenganzira bwanjye. Barumva ko rero bantera ubwoba. Byumvikane neza, aho guhitamo hagati y'ibimbangamira cyangwa se ibibangamira umutekano wanjye no gufatirwa ibihano, nafata intwaro nkahangana n'ibigamije guhungabanya umutekano wanjye ntitaye kuri ibyo bihano. U Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko ntaho ruhuriye n'umutwe wa M23 umaze igihe kirekire uhanganye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda kandi rwagaragaje kenshi ko iki kibazo kizamurwa binyuze mu nzira kizakemurwa mu mbabarire binyuze mu nzira z'ibiganiro, aho kuba intambara yashyizwemo ingufu n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibiganiro ngo bya Rwanda n'ibya Nairobi nibyo byari byanzuye ko abahuza bashya ari bo Olusegun Obasanjo, perezida wahoze ari perezida wa Nigeria, Hailemariam Desalegn wabaye minisitiri w'intebe wa Ethiopia, ndetse na Uhuru Kenyatta wa Kenya, karibo rero bahuza impande zihanganye mu rwego rwo gushakira hamwe igisubizo kirambye. Reuters yakomeje igira iti izi mpapuro duherutse kubona ziragaragaza ko ibyo bihugu biri kwiga ku gusaba ubunyamabanga bwa Afurika yunze ubumwe AU uburenganzira bwo kohereza ingabo zidasanzwe z'amahanga mu bice biri mu maboko ya M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ati byongeye kandi bivugwa ko ubutumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro muri Kongo MONUSCO nabwo ngo bushobora kuzasabwa kongera ingufu mu karere. Ni icyifuzo ngo kitari cyahabwa umugisha ku mugaragaro, nk'uko rero umwe mu bayobozi ba AU yabibwiye Reuters, ashimangira ko kugira ngo AU yohereze ingabo bisaba kubanza kwemezwa n'akanama k'amahoro k'umutekano ka Loni. Icyakora cyo rero ngo ni icyifuzo kuri ubu ngubu cyamaze gutangwa ndetse kiri kwigwaho, ku buryo rero ngo bitageze no ku mezi 3 gusa ingabo z'ibihugu byinshi turaza kugarukaho n'urutonde rurerure zose zishobora kuba zigiye koherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ibihugu bitandukanye nabyo bikomeje kugenda bifatira u Rwanda ibihano, aho rero barushinja ngo kuba rushyigikiye uwo mutwe wa M23. Igihugu kuri ubu ngubu gikurikiyeho ni igihugu cy'Ubwongereza, aho rero nacyo cyafashe ibihano birimo rero nko guhagarika kohereza abayobozi bakuru mu bikorwa byateguwe na leta y'u Rwanda, kugabanya ibikorwa byo guteza imbere ubucuruzi hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda, guhagarika inkunga y'imari itaziguye igenerwa leta y'u Rwanda uretse igenerwa abatishoboye kurusha abandi. Hari ugukorana n'abandi bafatanyabikorwa mu gushyiraho ibihano bishya bishoboka ku gihugu cy'u Rwanda. Hari uguhagarika amahugurwa ya gisirikare yahabwaga u Rwanda. Hari ugusuzuma impushya zo kohereza ibikoresho bya gisirikare mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo nibyo Ubwongereza butangaza, bukavuga ko bishobora kuzagenda bigabanywa cyangwa se byongerwa bijyanye n'uko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kizaba cyifashe. Si ibyo gusa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziherutse gufatira ibihano umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bwa Afurika y'Iburasirazuba, aho rero bamufatiye ibihano birimo rero nko kuterekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibihano kandi byafatiwe n'umwe rero mu bayobozi ba FCM23, umuvugizi mu bya politiki Lawrence Kanyuka, aho rero nawe zimwe muri company cyangwa se business asanzwe afite mu bihugu birimo nk'Ubwongereza, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zafatiriwe. M23 bavuga ko u Rwanda ruyifasha yo rero yamaze gufata Goma na Bukavu, niyo mijyi minini cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero Goma igafatwa nk'umujyi wa gatatu mu gihugu cyose, ndetse rero iyi ni M23 yanafashe ibibuga by'indege biherereye muri iyo mijyi. Ibi rero ngo byatumye inzira nyamukuru zifashishwaga mu kugeza imfashanyo ku bantu ibihumbi amagana bimuwe n'iyi ntambara, izo nzira nazo zifungwa, maze ngo ubwo bufasha bugura uko bugera kuri abo batishoboye.
ni mu rwego rwo kunoza itangwa ry'imfashanyo mu gufasha gusubiza imirambo iwabo mu gutabara abakomeretse. Impuguke zo muri ibyo bihugu zasabye rwose gushaka uburyo bwo kumvikana na M23 kugira ngo hatangwe uburenganzira bwo gukoresha imihanda n'ikirere cya Goma. Raporo rero ivuga ko ngo hakenewe ibiganiro ku muryango wa SADC n'ubutumwa bwayo bwoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buzwi nka SAMIDRC kugira ngo hamenyekane uko hashobora gukomeza cyangwa se guhindurwa. SADC igizwe n'ibihugu 16 yari yariyemeje ngo kongera igihe cy'umutwe wayo wa gisirikare ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu mwaka ushize ngo ufatanye n'ingabo za Kongo mu kurwanya M23, ariko kuva muri Mutarama 2025 iyo nkunga yamaze kugira igihombo gikomeye. U Rwanda rwatangaje ko rudafasha M23 mu buryo bwose usibye kuba rwemera impamvu y'aba barwanyi, ruhakana ibijyanye n'ubufasha ubwo ari bwo bwose kuri uyu mutwe w'abanyekongo, ahubwo ruvuga ko rurengera umutekano warwo kuko FDLR umutwe w'inyeshyamba waruhekuye muri jenoside yakorewe abatutsi kuri ubu ngubu ukomeje kwifatanya n'ubutegetsi bwa Tshisekedi nabwo ku mugaragaro ku bufatanye n'u Burundi bweruye bukavuga ko bushaka gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Aha rero kandi ibihugu byamaze kugaragara ko bigiye kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bweruye ni ibihugu bigera kuri 13 byose. Biteganyijwe ko rero nta gihindutse ibi bihugu bigiye gutangira gushaka abasirikare kabuhariwe bazajya gufata ibice byose bibarizwamo M23 byibura ngo mu gihe cy'iminsi 120. Ni ibihugu kuri urutonde bigaragaraho Repubulika ya Angola, ibihugu bigaragaraho Repubulika y'u Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Repubulika ya Kenya, Repubulika ya Malawi, u Rwanda, Repubulika ya South Africa, Repubulika ya Somalia, Repubulika ya South Sudan na ibarizwa muri EAC, hari Repubulika ya Uganda, United Republic of Tanzania, hari Republic of Zambia ndetse na Repubulika ya Zimbabwe. Ibyo ni ibihugu kuri ubu ngubu kwikubitiro bishobora guhita byohereza ingabo zizakora umutwe udasanzwe ku bufatanye na AU, bizaba ari EAC, SADC na AU mu rwego rwo gukora umutwe udasanzwe w'abasirikare uzambura noneho AFC M23 ibice yigaruriye bakagana inzira z'ibiganiro. Ni bizemerwa cyangwa se bigahakanwa vuba ahangaha mu nama igiye kuzahuriza hamwe ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya EAC na SADC. Ariko kandi ibingibi nk'uko Reuters yabyanditse yavuze ko yamaze kubona impapuro z'ibyo abagaba b'ingabo baganiriyeho. Uyu numwe mu myanzuro tubasomeye uzaba ugaragara kuri izo mpapuro. Ni vuba cyane bazaterana imyanzuro tuzayigarukaho, ariko kandi nta gihindutse hagiye koherezwa uwo mutwe w'abasirikare ni nka hari Afurika yose noneho igiye guhurira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego noneho rwo gufata ibice M23 yigaruriye. Turakomeza dukurikiranire hafi amakuru tuyabagerezaho ku gihe 5 kuri 5. Mukomeze mugire ibihe byiza, mwibuka kudusigira ibitekerezo byanyu hasi, ari nako mukanda like, subscribe. Ngire rero nk'ibisanzwe rwose mu kanya gato ndaza kongera ngaruke nkugezaho n'andi makuru araba agezweho.